Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. It's by intent. I'm passing it to my block. Nansan in the court, and then I'll do it my intent. It's by intent. I'm passing it to my block. Nansan in the court, and then I'll do it my intent. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Me never make it to Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. 87.9 Kumasi. Okay, come see. Adiana had a brain. You come in for a short Akoma FM 87.9 Kumasi. You have no kind. Ebeneza o kind. Chuaso. Your friend Ebeneza o kind. Na menene na na wo ho. Na me wo Kumasi o ma me ho. Okay. Na menene chat o Facebook ya na me call ho. Nti me call ho Accra. Me ka say na Facebook love ho asam ne ya beka ne nei. Who share Ebeneza o kind. Pacho Facebook. Ewo Facebook. Okay. Na pacho mi share no me ka say na onye ni papa na me boa. Oboa na o hwe me kwotena ne nchen. Na mame te said ye wo ka ase ho no emubungu so sa said ye woni edi nkomo wa ase ho na sa na ye pe no one after the other. Me pacho nti me free Kumasi call no ho. Sata na mame nim say me o madam fo ba ko ho nti me call be ma no ho no. Na me ka che ne se si ade me call no ho endi bosumi na me nyinsen ye. Na me ka che ne se si mame nim say me wo ha se nti e be ya nka fa me call me mame ho na call ye bibi kakra. Ampa be ma ne de me call Kumasi ha e ma obeka che mam se o hwe me a o woni ho be ye knocking kakra na o de me call ye o be knocking de me call ye yet o fell so afa drube bia be drube 8 months minya 4 months am start course man hospital biem onto say minya 8 months na oye no ubisa na osi miniska ubisa na osi miniska nti be 8 months no na ne chop money mano na afa enye me fe okwa ma me 10 cedis 10 cedi oba pemfo medicine na me di bia ye aduane anwumre si ho ono so oba na aduane ni fia asembesi na se de tie bia o se me opemfo no me jai me aduane di na anwumre me di aduane ma be ma na obedi da mai meye aduane nso a won penso no nso ntokwa wo ho nti ma ye hofo ye se be ma ope brode ka me free ho na me se bia o mu se me ne be ma ne ti no mpe se me jai na obi o mu de ne mu na onfo bi be hye ho nti manti ase na msisa de metna ho saa nti abro no saa kɔ so na me yɛ da bi mekɔ me maame mo ho ti me ba me maame mo ho no na afa me nyemie no ɛhɔ na nsuo egu me na be ma ne sɛ yɛsɛ awo nti me kɔ me maame ho na me kɔ me maame ho nti me ba me maame ho no no saa na tie me kɔ hospital no frem no ahwɛ me kama me ka so no nhwɛ me nyinsɛm na me boa no hwɛ me ba me maame ho no no hwɛ me nyinsen hospital nso gu me a hwɛ me o se ne ma miska bi da oni ska so ma me hwɛ me Akoma FM 87.9 to mu na didi mu na me wo ye ti me wo ye no me nya 3 weeks na be ma ne se de bia week bia no se ni miska nti week na bi wo se ni 80 cedis no yes se ade o nya se scan nti be ya nka me metena ne nkyɛn se ye kokokura ye mienu ye kan ye bedi na me so okay wa kan sa de ye ne ye ti me de ma adwenbo me ma me say be ma ne ma me say me mra ne ho kwawu na ma me so okay be ma one ne ti ne ma me say bra untimi ka sa wonko na ne me fa me nyam be ma ne be fa me to be fa me na ma me so akola ni so ne yes ne de ne bet na VIP mu de na akona ma me so wat nti ye kodru ye ni na na ma me nim say mo be ma no e ma me ho enso na me boa na me ni be ma na mo 7.9 FM ene yawada ane Yagusu Akoma Nsem Chumedi Braso Area Maa Akos minima bedwafo yaji adwane yede ebramo na ene Black Stars womone Angola na chese wonum gina kono ewo Kumasi Sports Stadium pa ya enya asem ketu na de yesi amagani amagashi ehunu magahoho enu tie free hapa na chese yeko stadium ene Akoma FM 87.9 Kumasi mene ne be commentary live enti no
sɛ wo pɛ sɛ wotie Maa Akos commentary ɛwɔ Kumasi Sports Stadium Black Stars ɛna ɛyɛ Angola na kyerɛ sɛ ɛnyi wɔ fidie ne mfiri ha ɛna ɔbɛte commentary ɛna mene Suarez Pepe ɛna bɛyɛ commentary Black Stars versus Angola na wobɛti di ahodoɔ na commentary mu bɛyɛ de papa ɛna Akoma FM bɛyɛ do Akoma FM 87.9 Kumasi. Akokra wate na enya asɛm ketewa enti no sese dia ɛyɛ Akoma mu nsɛm brɛ yɛbɛsɔre no miɛnsa pɛpɛpɛ sɛ bɛyɛ a metumi ayɛ no tam madru stadium hɔ ntem na yɛde abrɛmo DJ Romeo ɔno nso na sɛ yɛkɔ half time a na yɛba ɔno nso ɛbɛkɔ second commentary no DJ Romeo and then the commentators will fear and then jai hey and then no brother Yakopo munya akuya de hwan and then mapuru mu mutu 87.9 Kumasi. akuya bra and then when we say ya po wan no me sapepepe mekɔ stadium Okwa stadium. Okwa hebo. Mekɔ hebo. Na kwa yede. Na da mo hwe platform ni so na. Okwa yede. Okwa ma commentary. Mo hwe Akoma FM platform ni so. Dabi. Sa. And me surprise mo. Hey. Mene Suarez na Akoma commentary. Uni Pepe. Little. Abusu apanyini. China. Hey. Commentary no. Wona ade kwama. Me pa cho Mene Suarez. Eni na yede yibesha ho. We Jonathan ne de Jonita. Until make us an surprising crop. And Miss Evido. That be I said that I just say my yana master and you people will feel me. Wow. Pitch and also pitch. Sound. And then Oseye Gano. Oseye Gano. Oseye Gano. Oseye Gano. Oh, Mawa ninja ufrigana. Mawa ninja uyegana niba. Mawa ninja ufrigana. Mawa ninja uyegana niba. Baba. Bododo. Ha, Ghana word that. And then you know, yeah, baby. So we say, Marco Begina Park and also dear. Natural say. Yeah, maybe a natural, not just a man quantity. Sports Stadium, Bebubu, a Bebubu, a hobe tutu, a hobe you prophet. Ha! And the female commentator, Akoma Sports. Wow, Marco. And they introducing your lunch into Pacho, Obedi kind of pepper wedding a cheap. Or more said any Majuma. It's Marco Bayana. It's radio, no, and has said, yeah. No crana or the Bebrem. It's Muntachu, Namon Chairman, as I'm lady. Young Akoma mu Nsem breso ye beko sports breso enti menya mewra baka ba bi wa ha ene ye ne bedi nkomo tetaw esan se adaje enipo so oba odin Akoma FM 87.9 abena boachi wa fi na bae Abacha meti Kumasi pankro no. Okay, Kumasi pankro no awie Abacha awie de bokos na bokosa. Abacha me ni abrante bi awo. Efa abrante ne Jeff ni mo. Na edin enkrofo pa de nim no kromu ade alaji. Abacha me sha abrante me hu no brema ye fa bi o se kwadwo UGC. Abacha abrante na mo bi so na mdi hu ne fa ne Patrick. Na Patrick ne ye was na downfo no ono na na e wokode de na se isi na downfo ni me pa na se otu kwan afi no ba to ba ko na ne dan wa be han dan wo se ko jo no kwa de painting ne dem man na we good pa na de na me chem e no ohun me no so opem sina me number no Patrick no no de me number e de emma no so when am say na wonne no study adwuma no so no obobo e wo Russia. It was your pa, man, so kind no.
ɔde me no ma boy ne sa boy ne frɛ me abebia nti mampacho emu hɔ no na covid ne ba ya me hu sɛ mafa yɛfunu nti edi covid ne na sɛ menyam na me yɛ dem ba abranti ama ne no se menwo mampacho me wo ye me so ni ma ni papa 87.9 na me na ɛwɔ no eso nti me tu kwata akron no kwapra bacho abranti ba efie hɔ no ba efie hɔ no ɔbɛkye mpa ofie hɔ ne fie raba bema na wa no onyem no mepa cha one sasa nkwa na mawo sa me nyima me ko no no ne ge ne twempena ge ne su ko school no ko fa yefunu so ono so enya kunu se feru ne ba ene ge ono so so ba ya obisa me ge na sam sa o ko school na wa akɔwo na wa enya kunu no o se ja kwa dem ana ko fa abaya no obacho me hu ya me ko bo me hu ya me ko bo feru amane if you want to catch him, I'm going to say, "Beman is way banana." Akoma FM 87.9. Me wale e ma bibli. Se ma me di yaw e ka che feru an say sanet said ya. On fa me dan sika ma me. Ma e dan sika no so kura o de ma me create me adan. Se me sa fe be ma no so ka che say jo be no fia ne dia. On pe dan e ma me. Na me 250 because me perception bi. Asem bi abeba na bi e dia bebo me din wo. Abante na mfi mo ka che me say me mebo asesa. Ane na mabontsene se mo bacho ma mi yi me no me fiwa no me edi me balance squad ma na 11 million so ma 10 million me jenesa na me frɛ me papa nwa baako e friend da kolen san friend e fia na me ma me emote no me fa se me na ye de to no ni fie e na ma me mo se no mo te won to mo free mu no e sa aka me nwa mo so ofie ho no etimpa cho me ko ofie ho e ma chese abranse ni ntwa na ni kura mehwe me ni akora no o fi me ni akora no se ma me ni ya me ya ti bu na minim wa no ma ba ho no ma be se aduane e bia wo na minim wa no ma ba no ma be se eska se me peska to aduane ama me ba ti me na da bi de akoi dia no odin cause enye de bia na be se obi nya bia ma eti de bia no pa me wo hwa na obi frɛ me bo mama ne se me nua odi machi eni abranse na me ne wo ye no eso nyem wu nua me pa chan wu nua wodi wachi me pa chan me chi ba mienu ma me ba ko papa ba ko woni abranse na wu ne na wo no alhaji no ampa chan enyem hey satam na sumo na ma obi so sabo ma ne se abranse na bebie sport e wo bleman show me we first sport ni di biza ese ma me ko sport one me ko ye ena ma abronsan so waje abansa be miensa na wabubu no aka bom ena odi aye enye sport kwa ye club Akoma FM 87.9 ena ti wo ye me ne me be sei ade nse se o ye me sa me ko esuso sa me nyim no ana me te kwa pra no yini ne eko me ko no ho e wo satanos ote yi ho no o se kwadwo ho no onya ntu firi ho se me ko no sa me ko no aye be fie no oge obi e wo kronom kwapra wo to aduane wo ho ongo so aduane ba akopɛ ge no so sa ge na sa wo ne ne tie ai se ge no ene wo ma oge ne se ge ne no aduane wo ne crab ho ofiri ofie wuraba ne so edi akɔ wunu ya wodi wachie so ma o sakra ko fa madam fu me wu yo behwe me ka me hwe no madam fu me wu yo behwe mo sakra fa wo no ema me go kan kra ma madam fu ne ma me kwa me chete madam fu ne ma me se me hu na me de buo be bo no ema me no ne na asole fo ko ye case me echi me tumo okro police station me de mu 3 days ma me ne ba ho me ka che ma me ne se be ma ndo de ye me no eno bi do be ne ba ma me ka che me se be ma na kra ne ma ni sika so nchi me ntu ni nyina na one wonya ye me pa cho no me fa se o fi me ni akra ba o mie na no kan che me se bi one wajai ba o fi me ni akra no si ma me ti se woni me nua na nyem no na me se na se woni pa ba ko madam fu be hwe me a one na kwa akwanyem me nua so so ma me ba ko papa ba ko one na kwa akwanyem me di so wo se madam fu na num asem o se me ma me adam fu no bedware me ba no e fe ma me ne ma atawia ma me ne wo krono market na chi won me so ko enju school mo no e ho na ma me ne wo ma me no ene di agina mu ma me ka che madam fu no te na num asem o se ma me ne ka che ne se me nua krampo ne chempna na wa wo ya bontin su ni pene ma me no obedware wo ba no ene ka che wo wadamfo no se be ma no kra ne wunu ya twempena na nya adamfo etima esa no
me and so no my small so gas on the brand my dribble say that's a man me when channel so no yet mama we on in the eduma we are sports me and one choy madam funaka said ya that's a me and the suka we ni movie say mama di su edimika edime ba ne ko esa wo nipa baako me wo ye obekeka nsem e wo fie o say me papa enwa kolensi ene me krada ema no be pamu mu freedom ho ema I first say abrantie no esesa na aduane a wotoble mi nyina osesa koi eno wona be me ensi fie ho biem mama no bedware o mama no bedwale ma tabia no accuse wo say wonne me papa nyia eda ema be ma no ne wo ya ne te etse be ma ne si dem no ka che be ma 87.9 Kumasi na minim said ye wo ka to mama su ye no kra de na ye no kra ne de no woje me de minim ma sabi o sabi so sabi nya do wo kra be ya na me de minim bi kra no odin eti be ma no kra sesa na aduane me pamo maame no ene madam fo ne pie firi dem sata mo so na madam fo ne be ma ne chimpna o na eno so minya hu yo ni nya na minya hu ye eti mi kwa mi ye no na mi ye nam wo maame me de me ba ne kwa nam se wo maame wa oni pa baako wo na ma madam fo no ene efese branti ye chimpna mi nya so wo nchen wa ma mi nya no so ne be ma na sa akoda so akonye na se wo ni pa baako wo wo ye me da ni ene sa di akra ni eje because they say if you me ba me so say baby me da cry if you run ye odi me sika me it's me hardan just say so person me ye me ho den me nua so no so ma chi ba me no ye ni ma me ni papa me nua kra me na me hwe no ene okonye me ya e say kra oba ye obeta wo nchen ono wadi me nua na di kan wo ba ako okonye me so no di kan akra no kra so wo be ma ne wo e so oba ye no obeta wo ma me wo nchen no sama be ma no so me ne we yes ane ono wo dia na so wo ni pa ba ko wa na wo ye de wo pe so se ma bla bo nse na akra ni eje because say me hu kwa me ko ametimi abo me bla because so se ma bla bo nse na je no akuma me bayi mama me na bi so ko madam fo kwada so ne ma me wo na mko bo ma me ama si me ko na ma me ye no ma me ne kokoro no sembe ba ne we na msim na akoma ma me no se da bi wo de se de aye de nyanto base wo me pese ade chia no pa me no wo ma me no ye kwaji abofra no eji abofra na se me beji wo ba no kwa ma wakopa adwuma ya me ye ben ne sa because wa se me die me kura me ye pani ba no odin na me ye nam se mama ti se me da ma ade chia no pa me ko ma me no kwa ma me di kan me ko se me ko na mbusa obi wo ma me adamfo ma te wi an sports na nim ana o se ma bena we do ya dey so mo di boy na ba o fre boy na so no won pick am sign a friend is sam ma me no kura madam fo ne ma me no kura so a friend is won pick o se na ma me adam fo te wia e friend na no ba e to aba abe fa akra na ma te wia e so atena kan ni bi o mo di akra ni ko so full line police station ti what ba di aka ho na ko ne kwaje oba na mdi mi ka fa aka na ko so full line police station ma ko si me duru wono ma a police one person mo kire say ma me ne be ma ne baaye no o mo se me ma bodam ma me na ma bontene where you home ba dwa me ho ma me na ma bontene ene wa to oba na to atwe me ba na to atwe nti o he na o ma afie me na o mo di akra ne ma me kura chanko na me de sika akọ no na me ma bodam wa bodam de 87.9 enso obi ani ho a wa bodam abisa na obeka so wa bodam na ma mpacho mu bi o mbetimi akọ ma adwunu so ma bodam na mo di abetudwa chase oba chom ye na mse papa police ente sa na me kwama ba be 2 weeks samu kana ba ko so an wo kai me ena mse na ba be bo amane sa ablante me ni ablante bia wo na wo fi me ni akra no efie me tim so ba kyen plan me yatumi ti me hu kwa me fa so a me sha kwa no onde wo pa o ma miskanya adwuma mo fe no ma miskanya adwuma na fa nsha me ba ena mo kram ka chem se me hu na na ma ye de mo ma me police ni ba ko number se me hu na ma fa no ba che boy no eno musna wa fi wa sha wa de nam smeda ahwe akuma mini ma mini papa mini bu afobia ese me ba no mia me se nkrofo nche nam kwase se ska kwade to adwane ma me ese wo se me ye de ese se kanipa no kra ba ye no kra kan papa ma mo mfra me phone so me de mo je me number am se ye de enim sa kra ne ye wo ba onu ba su se ebisa o number o so wa bodam ena wona nam omtomu hu ba bi kra wona ena msina me maami adam fun kan osan onu kura na edi kan wura ha be ye case no na be ma ne kwa de na akwa ne bo ne buji abotene se eche ne friend so onfa akwa ne mbra ena e ma ne pipa se bia o de akwa so de akwa ne konklan edi so okwa na sakwa ne isu a no e de obi busa waka se bia akwa no e ye onu aba no de pipa na kire no
Akoma FM 87.9 na se mo be chima tuma mo ncheme na mo nyi me ba mame na se boso me sika se no benya on fa na on pa adwuma mame na menye no han da na me fa hwe me ba ma no mo ye no mo se o mo de se be ma ne konkan sisa ne be dia me ni be bia be ma ne wo dia me nkwa na me ko hwe be ma na me nkwa gye me ba na me se me ko hwe no wo he na mam di mi ka ko fe ma me ai mi madam fo no e ma me no e wo kwada so na me ko police station e ko police station ho o mo ye o mo so mo fe be ma na o mu nya no eti madam fo ne ma me na bua me no on fa ko ba fa so e be gye me ba na ye de ama me Akoma FM 87.9 ni ya mi cha so fule e che kwada na ma me ni nko biem mi ana me ko bi cha kwan o ma fi me afi kwa me kwa no mo pa mo me o mentimi anya o ba na o ma anya me ba na sabe na kwa no sen na kwa no 6 months me ko me ka so me pa cha me ya wo tua no fo ano o ba na ba e ma akwa ni picture kwa wa ezi me ka cha police one say and aban enya mo na mo say Ghana ma che say akra o onya 7 years en fa ne ma ba ma ai say wontimi hwe no o kra say wonya papa ne de ne ma na chanko de se ka akwo na ne ye ko ka ne say Akoma ena mi anam se 87.9 asema mo ni mi ya na me ba me kwa me na ni nti ana me ni ma me ni papa o eti o de mo fa mo ni nto na mo nyi me ba ne ma me o de mi anam de ba so o fe o de mi amehwe ma de mo nyi me ba because me ntimi nna me koda me ni gusu sa na ade ache eti so mo nyi me ba ma me ma o ma fi me ko fie wo so a me ko ba bi a be ma na ti a be ma na danfo bi wo ye fe ne rasta ko de na o tie esu wo twa beta be ma ne so ewo macro minim se bia me ba ho a e na oba ho de a minim ma rasta yu wura ho na branche brome didi matem se me ejimi fo me na me penam de me ba ma na alaji bia nti de mo no ne na na ete dan ni na de se boy na tu eti se me pene de me ko be ma ne papa wo ko de ase enko je me ba ya ni me be ma ne papa dada me ba cho be ma ne papa minim no makọ no se za boy ne kan sa asem no ena misuye na mdi sun ko papa ne wo o kan di asem me ju papa ne wo na papa ne hu me na papa ne adwane akowura dem me ne ma ne kan di asem na adi sun ko papa ho be ma na danfo ye fa ne rasta ono am ko to de bia me ko bia me ko to no be ma ne dem wo ya o kan se one na ne ho bad watu afi wo pe no akọ papa ho no efie ofo ne mantem ofo se be ma ne dan na be ma na danfo so ne rasta na kwa mi aminim no okọ de e ho no wasi ne fie Akoma be ma na danfo e dan ne kwa nya ne dan eso ma na mse me kwa me kwa na me ko nti obo se me juwa na boy no na ehia na boy ne hye bi o kwa na boy ne hye tem but o ma wu ho no o ma mi hu no de kwa de me ko e to so mi me ko e me ko to oba ba ko na rasta no e na boy na mu wo dem mo e mo ba no me bop no oba no na pie ba e na mse me we alaji satan kwa de na me kwa de na me nim se fa na e na be hu se fa na Jeff e na meka e na mse me we Jeff ana se Jeff be na mse si boy ba ko wo no boy na ni che se me nkasa alaji boy na ti fie o e na mse me we alaji eho ana rasta na pia ba se ono ne fa na alaji na mse rasta minimum okode na menye sanka unia ba na mi a kenye sa na ka de be ye me menye sa me ba na abedi no me ma maji hwio me beji me ba eho me se boy ne hye mo boy ne ge no de ge na ka che se ge no so beji ne ba na jai de wo ye na fa akra na man na de wo ye ge de anyo wo se kawanu tum wo ya me pamo am akọ fie kawanu tum nim de ge we de aye me kawanu tum o de ba be na wo to oba o pa akra na nko de ne koma ne ma me adamfo so na me anam sinti Jeff ti wo hye ho ene nti o mo ye me sei o de me maji shi free wo fa me ba ne ma me akra ni su Akoma FM 87.9 ma wa de hu ya sa rasta no apia ba se me nko me firi nko se me ma nko bebo masu ka me ye be ma kra nko abo me dada ma o wo metiko edi mi si abontin so wonam di su ko boy ne me nko kra madam fuge ba ko o te ehwa ono na me friend ono so friend adam fu bi ka on ye ko boy ma me ne me na mfori jan papa ne hu ye se ye ba no odwane ko share dem se ko to papa ne yele ne bisa sama me share je papa o sai woni wo ena msema me ba me hu se ogina so amudi nkomo wo so woni wo sai woni anya ono Akoma FM 87.9 Kumasi ena msema me ba me hu no wo sam se anya ono ma o de bibia ni anya abote na de fo woni tu me so me de oba me ne be kasa no agye ne oba ma wona msi yo mate
ma ye ko omo ho no fie ho no ye sane su gina so a wo fie ho si me ne madam fo gina so na madam fo ma bena get back no ma bena we se papa ne gina efie n'ani mu aso ne obi ye ko si me frɛ boy ne number na boy ne number na ye busy e na me frɛ papa ne so number na papa ne so number ye busy na me se na papa ne gina ho no e ho na me ku satam kwa na me kuta iPhone 7 plus ni bi na madam fo no Akoma camera no video na papa no chai so chai no sa e na ese papa na gina ho e na me so ne boy ne ye ko ni we me frɛ ne ko na me na me se da me ba wusu ni ho enso nya wo na ojo ma me de me nso awo me nso na apɛ na de ba akwa Akoma na wo ka sata ma one na chimpa kwa me ka se ja na chi di kranka wo fi me ndi ampa me de me nso awo ndam se da me nim se wo nso ma me ba fo ani to e bia wo baba kra ni me anka nya ba awie e akra ni sa wo de so wo fi me ka onye me ba ma me ai ma me de me na kasa no no jefo no me tu no fo a wontie me na kasa wo fi me esi na me de bia pebia fa 87.9 kasa me fi ade wo si bia ma me ba otu ya kodru no because me lese wo ba ha wa ye chitinti wo ka bibia na wugina ho ka bibia na wugina ho ade ma me masoma na me se da sana wo ka ma ye chitinti wo nsa kra ni tina me yes anti ka oba ne me na ka bi obi ye me se enke be wo de na me se da wo kra wo bai sama oba ni mfimi a me ba wo twa antoro wo twa me ntoro sa wo bai kra wo ka chem so oba no kwa otu kwan wo otu kwan be 5 years 6 years kwan oba ya na obetsa Ibrahim otu kwan ko hene o se ne ba ni tu kwan e ko Russia na me say wo ka chem so ko Russia satan papa ne kan me gidi because when me hu sa no ka chere me wo shia no ka chere say Russia na no otie ni wo ye dan o me ne wan kan no o so obo na danfo ne ka chem so ebobo na danfo na Patrick na na so a me hu boy wudi hu boy no o ka chere mo say Alhaji Bobo e wo Russia ya wa hwe ne ball pen ma me de o mu yi video bi na chere me na o mo bobo anem rofo ne bobo etimi so na wo hwe park na so hwe ba bia enkura bobo na se ba bia ti se Kumasi Sports Stadium Accra Sports Stadium na se ba bia ye bobo ankasa wo hwe ho man ba cho na e ho ye park de ba minim se ho ye o stadium na se ho ye nyasania obi atimi fa ball kura Akoma 87.9 Kumasi no mododo ayese omo bobo man ba cho no ne obroni ba ko ena nti we wo Ghana Black Star ena tuntum no wa Black Star ena me fansa kokko no so wa Angola nti omo mienu pe na ebobo no ma mama mani na ho to asoma me ambacho sana ukwa papa kwento na wucha wo bai sana adwatu na wotie Russia dani adwatu Russia Russia wa adwatu ma Russia ne de wokọ yo ba bibi ti no de kopie ho bibi ti no kopie Russia ho okay sa adwatu na wotie adwatu de ogbo Alhaji Krofo so bi ani ayaka me pacho mfa me nko ho me pacho mfa me nko ho Alhaji Krofo minimo no Alhaji Krofo sani e friend adwato the guy name no ayo to aswe ambacho sa adwato na wotie sa e fa ma bo asama ma no apetition awo adwato zongo ho ensuo mu honom ba bia easy for na besi o ma asori dan no awo efie bia na ye computer be de ho na wotie ama eso ko wi aka sister me bomani na wo yi pie Akoma FM pa me wa se na me dise yi obi abrewa me srawo ni enkoto me taya wa ye dan okowi aka wa adoato wa adoato me de minimo wo na wo ka o bachai minimo wo na wo ka o onim nyame so ma me hu obi onim no ma ne kan story nyina a kire me so okowi aka wa adoato awom e ma ye bo no ene ejeli no na ne krofo be yi na o de ko she Dubai ofo no de ko Russia entu no berebe na akwate sa abakosam yi amba cho tama ba ni ko di no wa me di ne na so for life e di akoda ba na me ko she ablantie bi ablantie ne na wa adoato Akoma FM 87.9 am na ni picture nyina wo sa phone so so e no obi sam se na blim kam asem ye no snap that be nti wo house say wo dey ye wunyina chi no asa agi akrakojo 6 months na Ghana mrakwa che se ana wo no obi na msimi ni maami ni papa mi no obi adoato kromfo eno to e no se wo ni picture enam santi mi ye ni picture che no eno wo sa blantie wei enani ti de sikura mi hu no ma akro abusakuru ajanhye wo no wo gina ho a wo hye jalabia wo de jalabia na yi no agu ni ti sei
a wo gina ekuro junction brain it wo bu kwasa sanam sempacha ya de wonim ne we wonim ne sano se we and so be kan ba kwasam na kire wo e bia no nipa ko no obo e bia alhaji enei ne mbodin bo a wabọ kọ nanim abrabọ mu nti ene bia wo pa asem bi dia to ne so me am sa kwado ato ko busa na se etu ugidi yesese ye bra wo se wo pe bra alhaji se wo pe no ya na wunya nyem ye na wo spend wo ho no ena wo bi ka sa abakosem ye kire wo a enka sa abremu no nka benya kwanya kwado ato akoye investigation bi se ehunu sai ya na se entesa ka be ka se mo fa firi me so nko menya me boy na papa bi na wo soguma no nti ena mo ya me sa Akoma FM 87.9 Kumasi. Nipa ne ka ye no. Na me na ai. Ale na blante hu me wan kasa asem na nche me da ne papa kram ko wan kasa asem na nche me da. Ena o se radio ka hu na kopa wo ba. Ko na kwaje wo ba na radio wo hu akra no. E jam ko akoku akra no brei. Wa wo beble ado to ne nsuofo ankafo. Omo be sum nkrofo. Ono ma wo. A omo ko wan fi wo omo na ahwe omo ade. Eti kwa na kwaje uba ma me ka ho na me di so kwa bebi a mete no na me koka che man bi wo na me kobo man na man so san ni machime yen san kwa makro e bi na ko hu ablante Akoma eti kwa no be makro no bi fe na ni mu ha no bi tiam na so se wo de akwa na koma oba bi di diner ne girl me girl no bieu bi girl no kwa no e madamfo tuaso eti ko girl no wabusakuwa because girl no bia ba wabusakuwa janhye kwan ne ho a den mi hu sa kwan ne bo girl no enwa ba akobo eti ko na ko ekwaje uba mam ko first mo first say mozi say molo market police station ko ye case awo because so fly from them ko mu fi me sim ko molo market ko ye case am ye de we dey police ko diner for 87.9 wabusakuwa Mama ko omo humi na mo de akra no so mo de akra na aduane akọhye baabi ebeka de omo say omo nim boy no ofe de omo hu akra ne krampo enti wo kokko jai akra no edene ma wo ma me nia na wadanfo me ma me adanfo wo ma me adanfo no enya sen eba cho they say they was 1.5 year ni no 6 months no 6 months he say ko 1.5 when you born so bie mu da wo hu ne brebe no anya sen be 2 weeks ni he say baby me tu kwatena Akoma FM 87.9 Kumasi me ko yetmeti new site abrantia no sami baby me tu yetmeti mo de ma wase ho nyina wase ho ne sen guess omo no ma wo de bebile e wa yetmeti mo aye ka etimeti mo fo mai Etimeti mo fo mai ma bebile mai minim ni amiko munhwem hu ye walaje ho mesremo menka bibia na de me bom kokko bo na me de bom mesremo se pani bo na ni kiremo a Akoma FM 87.9 Kumasi tuaso ma eti was Sophia me quote Nsem ne next house or ne mama bia wo yo mama ne kwa mama so be 30 plus wan ne mama ya wo alaji no sister bia sister no way sister penyini ne sister na wo kwa sister ne ba no kwa be bia 5 years akwa no mfra akwa na kwasi ono so ye be ma ni petrim wodi o asu be me ka chem so onwo da oni ba ba bia na papa nchen kwa ba ko wo ne papa nchen ono su ko jane man na ne papa ne na ehwe no si mama ye na mkache sister me me se boy ko no me fa se me ko ni 2 days Akoma me FM se me dem wana me se boy ne kasa wo fie na me na abran se me na wodi me nteta na se wote fie dada efie wako han a wote ne next house si me na se de wo hu me na wodi machi abaha na se bia me wote ho dada so na me bisa ankra bi wo fie honum me no mo da ne hwe na me bisa akra ba ko se omuni ma blante bi a ye kokko na wajiji tatu agu ne nsan na na ase waya percent bi no msan akwasi papa ankwa ne no msan akwasi papa ena msan akwasi papa be wono hu yo me kwa no ne ma wono msere da bi wono ne ile na ti fie wo Akoma FM 87.9 Kumasi
enam se na mo hu se akra be ma ketu akokọ bi bubọ ne bo oye be ma ketu be 1 year mu ebo ne mo se da bi na se no oba wo de akra bi ebo ne kwan wo de ba fie ho na se do fa ne mba biem enam se na me ba na me ne na wo no afa akra ne dwane ahyeso na mi hu no se nyame ncha ma be bra fie ma sa tene ka sen na me ko fie na me ko hu fie o ne fie wura oye oba on fa madam ne madam abna na me ko na Mr. abna eba cho me ne ablante bia wo ne wo te fia ma tene ka se wo fie a na me bisa me yeso wo te ano na me ne na wo afa me ba na dwane ntimi so ka cho na wo fa me ba ne mbrem me ba ne sua Akoma FM 87.9 Kumasi. Oni oba na ti fia ha o. Ni onu kwa na to onu oba. Na onu kwa onu oba ne nchen. Na ye de bia na oba wu ma na oba. Simia na mbisa ne dan onu kwa na wa nchen obi na chen oba ne edan. Ena mko bopu na oni ho. Sini 2 days I say na me hu say woman na ka sa ofie ho. Ena me na msemekọ ho. Me kwa na mko bo woman na ma na ese mpacho me hye ni pasu mesi. Eno no say ono ade na mse me pacho be ma na one ne wa ha no me so me ne na wo de me be dwa me ka de woman ne senya oni kuna enye ni kuna mse nya na wo ni me sai ami ku dia Akoma FM 87.9 Kumasi waso me ku do ye maazin adwuma wo oye maazin adwuma na mse ohun nti ami ohun mo ka chem so bobo ofra kwantum na be sa wa kwa baba 3 years ohun nti wo twa santo no onu krofo je chema no so oye maazin adwuma de ma o me se wo onu de bia no obisa ge ba ko mbi kuro ba de bia o hye adwuma tal na de ba na mse we da bi sese wo sua wo ye fita ma o ye fita afin wo start ye sua entro de to madam ni tim no nti so oye sama efiofo ni hu se adwuma no na wo ye se chile echeche na be ma na we wo ka che woman ne se onime Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Afi stay ya no de dwom ma me shadam na me da me tese me be yi su e wo lady ni dem ho e wo lady ni dem refio a bu na jo be to me tese akwa ni su e wo fio me bo refio a me kono mi chese mi hu dan ne kom dan kwan na mi hu dan kwa wo su no mo de so mo de bibi so akwa na no na akwa na me nya refio no amama akwa na ja isu no me sa ko shadam me tese akwa ni su ade cha no pa akwa ni mo so akwa ni fio nkwa ni di ago me bo refio no mo de akwa na kosie bo refio no mo de akwa na kosie akwa no ne alhaji jire no anasa ne girl no ne tse ya but no ana Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana me na me dia police for ko fa police for be fie ho se ba na woman ni ho ana ma mo de tu fie ora na ni se so afa akwa na ma ye be ba chi fie ora na ka ho so ma ni fa akwa ne mbra ma emu won ma fa te se omo ma akwa ni kwa mpie bi omo de akwa na hyedem ni week ana mu so afa me ma me nua panyini wa na friend no ablantie no afa me ma me nua panyini ene de odi me ma me achi me ma me nua panyini o te santasia play ena de odi na chi no so te atonsu heye ena ofre omo ne me so ma me nua no ma ba fie o te na me de me tisi mu nyina se omo be gye me bae de ama me de na me hyedem na me bompa su bompa se rade enka me ma me na kuma no onya akra ne mle me ma mi de mo ye mi nkomo mo kodi ye de mi yansa me ma me mo ko na mo ma akra ne baba na bla no be sa alaji ne yile no yese ai avance mo fra akra ne king ona na mo baba yo na wa nkwa nkohu ma me nua no em bi so mo die nti a wo mo ba fie ho mampa cho me bo wi afio sa na dem no mo de woman na mo na ko hye fie ru ane dem o ma me nua no omo ba so omo pie ye omo ko wuhunu wo mo mampa cho enti wo ko omo Akoma FM 87.9 Kumasi. eche na me chen ya o ma mpie o ma fa akwa na ba na me bo refio ru na so omo ko etimi bisa girl bi ofio again na me ne ya fa na bisa girl na again so omo ko dada omo bai ba omo anya akwa na omo ko dada ina ma wonu me mu wona na me tu fifi o bet set metim efie etimeti fie me bet set fie ni 2 days pe na efie ru ano a o ye be ma o frame mo fe efie na jaman so papa ne fam se me bra na me ko e na o sima abna yes ge bi wo fie ha ni onu nti na wa bet set fie na me se me Akoma FM 87.9 Kumasi. na abrantie ne ge e wo fie ha eti wo ni abrantie bia wo
efie na wo ko han na chire wa na estimate say estimate ye mu na me kwota ho jama so fie ho jama so fie ho e no mo fra ka cha o say efewura na friend me say yesi abrantie bi ne wawo na osan wo girl wo fie ho wo fie ho na den na ba bia abekọ bia na abrantie ne girl si di wa chi sa wasa o ma me na mana me hu kra ye o mahi me na mana girls ne hu me kra no ma say boy no timi so ono ma wo fie o mo sa nti me no omo no ma shout ale ko munim se bia se oda so ne no Akoma FM 87.9 girls ne dwene omo mu kra na me hu ye o mahi kra che bibia de o so no so ma bra bo ne kra de ne hu ye o me na me nam chen na me hu ye o mahi minima se mo ka to mo tinim obo kwa open adamfo bi kwa ukọ ne nche bia obeso ni di agbo kwa nipa ne mpeso bebe o no ase wa che nipa no kwa me o o fe na won fa ho eya fe ni tu ma me hwe why yenko nipa ne me wo mpo eti fewa ne fe me o ka sasa na me se fewa abaya be no se de oni ne ompuma hwe nanim no elam se minim kwa ma me ha na ofia Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay ono hu tina metu enti se ni nyina ne se abrantie no age wo ba na boso ma ni nyina se nani 2 weeks e wo ho na wo de bi obeda efewa ne ka che me se okay se boy ni be fe ma me nye dede na so betu me ma se me so me ni ska wo me ho to ka sa me moto ye na me na me smart so se me ba na wo no ho de obeje me ba ama me ese me hu na me na ma nye dede ono me ka sa age me ba ama me smart ma obefie wo ebeda ohun oni sinim sa wo afie ona metie oti be ka me mpuma ji se no wo hwe me wo me dem na wonyi ni sa wo na wo follow abrantie wonim say bi afie Akoma FM 87.9 wo menya dan ya wo beba ho enti na ya na wo nso wo kọ ped fie wo ho dan wo na meboa minim da se se minim kra kama anko minim kra kama because me ma me mo ba ya o ma anya kra me to ma dwum da se ese me yimani na me we so bo me bla ani ade na okọ ye fie ra ne ka kire wo say abrantie no girl eti fie ho say ni say na wonya first kama no nti ade no wa first kama ma no wa jiska nti wade na ko pen da bi foforo tena ko de mama na me ka kire se wonya nto ba ki o be fa kia o bi o be penti dan mu eni ayi ni nyina medwe ni nyina Akoma FM 87.9 Kumasi ni nyina asa say ono ni pa ba ko de bi akwata na watu esa na se to free potam ho na be pe ba bi foforo tena ba bi a won say ho tena sanya ho nko ane ba bi enti wo hwe na se ho no betete wo na watu na wakopa bro no foforo bi so koban ho ba bi na wote na wasomu adwo wu ho no onte ne ho asem but se area no a wo no ankasa wo ho no wo rule wo ho no na ho na aso betena da bi abetene ho asem na da bi aso be ho no obe hawo elder Dominic Kwabeneje building consultant me kan fo wonum de ama elder se bamodien ne fo adansie wo se abrochiro ba bi wo besi wo dan no e de ama kama se de wusi pe no wo beto house so be waye mu wo betu ensuo wo ho e de ama e dan no se de wusi pe no obesi ama wo no achi e bia na wo pa asase wo asase a mansum bia na ho ejuso anwe da ban konkori abontem abrankese lekro da ye pram so ni ehonyina wo wonsase a ne boada fompa enu nti enei mu amu akwantua mu pu obi a wo betumi de mo ho ato no so amnesimo dan ya mabo wa na adamu a eye elder Dominic Kwabena eje building consultant me pache wo mo friend no e wo 0557 030 Akoma FM 87.9 Kumasi 030 197 na Kumasi our Ascot Church of Pentecost, Makion Temple, Bookshop, where Asafo Market, blog number K34, Bambadiana Efre, all that's a seer. Never would then see something natural name. All that ever so obey Bibia a day. Ama kama na eneme tumi akoye ede ama enti na senya ye family ni hwe na senya wokọ ho wokọ tena ho a efiewura no ka che se oba ho a ene ne nya kasa na one ne bekasa no waje oba ma ede na asi akire ma Akoma FM 87.9 Kumasi ode akona be fa be daga ne ncha ma ade achi me anwumre na mo ba ho no me hu so efiewura ne ma no ene abaya bi ofro no mo nya akra ne di agro ye se mi pia ba na abaya na boy ne di akra ne ba ne nche etam akra ne ko wura dem Simianam adenti na boy wodi akwa ba still a wosaje akwa na nyame nti na ode ne ba ya na Simianam say efiewura we ti efiewura ba na dwo no
obeto say akwa ne wo boy ne girl ne dem o one boy ni nyina sina me twa say ke fiwa ne fema ga se bia ma abena ode na ba enti e bia twem ne ga sa me do ba 87.9 Kumasi wa frame ti me twa ma ade a chi na free agent na enam so me ha na me say ni say ne fiwa na ye wo ka chem say boy ne ba ma me ne nko na abeje me ba ama me boy ne ba yesusu wan frame mpo am chese o madam ade a chi Madam Adiachi wants me grand frame and cash and chemi. And was sent a cobo bush of farmanie. It's me, my uncle, a bush of first stage, baby, I'm a compile of my minute, and I'm a corner of my minutes. I'm having now. Maybe some minute would do come. Twaso. Maybe some minute would do come. Mamma, I shall say Benya Alhaji and a Akoma FM 87.9 Kumasi. Alhaji ena ne yefe no yepese ne Alhaji din komode ehunu se asem a bena kan anya bia no eye no kra na ebia na onfi no nti ena abena beto akra de cheche 87.9 edito ne so anase ebia abena ayi obi a wono no ompese akoda besi ne kwan wo pene life bia bo apene club ne na yi bia kwa akwaji nani enu nti ene ma no beto akra ne twene ne so ana obeto ne twene ne so ana wode no ekoma o maame adamfo se de no osika no enu nti Alhaji ye bepese wo befa phone no na ye ne wo edi komo ne ehunu asem no mo no krepa because akoda bosu minsia bema beje no akrotue no fo no na bema beje ne se memfam ne maba ne die mo na ejina bibi so enti Alhaji wo befa na ye ne wadi komo na ye hunu ni ye si ya ema akora no ebedi wo ho abena ye fanwie yenko ba show nti mimi ye no na msida bi say me kobo osofu maame na maneti me kobo osofu maame amane na osofu maame sabna me say me no wudi nkomo ba asem no edim pa by abrantia no ene o maame nya panyini no ene de di na chi no ofre wo mo ene o madi nkomo bi sa nkomo no pese wa uko o maame krom wo bo ase uko mbebo amane na me maame nya no makobo sa ukrom Akoma FM 87.9 Kumasi me kwa kwa mkoduru anajo okwa de na si ye ba cho me kwa ade chi ye na mko me maame nya no me kwa asemo mbeka che me se abrantia no edi akra no akwa kwaji skeduro odi akra na kwaji skeduro because me maame nya ne koye no akra na okomu akra na yalefo brantia nse akra na yalefo to onye ne mleme ena ono susu ono anfama de mleme ebra wo mo be share dem ho no hu wo mo san komo no bebi abrantie ne ka kire wo mo se wo ba no aye yarefo enti wo mo nye no enfa ne mleme se no mo nsu ni mo se wo nsu ote efie wa wo be mama ne wo free ho no wo ma me ka kire wo se 87.9 wo mo se wo ba na aye yarefo enti wo mo nje ne ma na wo ka kire wo se ne mo ko je ma de mleme because wo hwa kwan se wo be je wo ba wo maame nua no your friend is saying number ha betu na di nkoma na ba so ne number ma nyi ba mi ni ba bia wote your friend is saying your friend Maakua te Santasia play Maakua Santasia play se wo tie mi a wo se ebra wo ba brantie ne fie ho no wo ka kire wo se akwa na ye yarefo enu nti no be ka kire obayi nanka omofa akra ne mre no minim sasan komo no ena mu be abrantie ni mudi ya be ya be pese ni be di komo na waka de esi ye wo ho e de a kire yen ukọ okrom ho no wo ma me nua no aka sa Maakua no ana si ni pencha wo se abrantie ni sisi ba ko wo ho ono ne wakura na so ba ono so baby ono na ma bi na de wemu ko hu ye no mo ba amane omo ba amane nti se omo di akra ne ma me kura ti so omo di akra ne ye de ye mpai ba kwapim se ene kura enye tsa first no na wo hu ba no no aye yarefo mamba cho me hu no na akra no ase o wa ne so eso no mo de henki apepa wujidi me pa chan na me tempo ma me jidi esi me kura me ka me ti me de na me dwe se bia 2 years akra de bia na no so kura ye wa yesem anase wo hu no a
wajina ho semu anase hu na oja ho sen oja ho sen akra no wotumi se me kwa ma me no se ma me no maso o se akra na adwene ne na aka akra no hu obehu akra no hu me wo hu because so was saying so April 9th no wanya 2 years when April 9th next month yeah so wanya 2 years no abranche so be fi no hu me no wadwane o ebu okra wotimi bobo me punu wadwane. Okay. It is a say, Obano and Alhaji Fawadi. Me now and I want to cry him. And maybe Sawono say, Wunian Banos away. Oh, I Diamano. I want a face as a pebble clum. Now, Uniano, now when Nimusa Wani Alhaji Tramp. But your time, me near your coming, my madam from the Biabemo, Namiano. No one Musawani and a tramp. I had Oska. Man, but your sister away and way. Into Oska. Minim so Oska. Minim so Yasakawa. And a man who read the Biza, always the Biza one, and a Yana. Why you come? Why you will come on? If you want to say, be one in some Akoma FM 87.9. Mamma Bako Papa Akoma FM 87.9. Bema one war. Bema winning in Yaye. Sebra one union and Yaman in Yaye. But your Satan no female. But now Montamon to say, Ma, members own female, they no mean who. What is one union I watched and was up by horse or no better? Man, but your Debbie. No, but your come, me. Uko union wako catch inside day when you so be near Hajiana. Ma, me find a phone so. Tama me bani case ba me kwame ma me no no a no so di tu ma me so me gidi say na say dia me titi yen nyina yen kore na nkrofo ka me se gi se me hu me nya confront wo nua no ma wo no so ka che wo a sister ba me ne Alhaji ana ma me busa no o me yen busa no 87.9 Kumasi me ko fi aboma mane iti e mani nchanto wa no ka te friends ma say na me nwa me fa no ba peke me ni ti no no so ba wo ho o ma me wo ono ne so ba no wo a boy ni kofio wuti me ma me na so boy ni ekoda nyina okay o sa akoda no wo say Alhaji what to say ba cho owa oye kokko tiatia na wa yes ankofo na ma photo atu ni bi agu ne sound okay ahaya 87.9 FM to say oba na wogie anase ambacho se say no Alhaji na oda so pe no man bacho me dem yen because say me timi ni aba enfa be ma ba 87.9 dem yen say on fa me ba na mbre me yes on fa wo nua nka be dey ma e ko fa me nyoka nka me mpe because ano odi ni suba na nka san man nka me mpe because me nya 2 months na me hu so ni feru aba no na me ka che say me timi ne ntina biem eno ka na ma me hu ye na hin na wo sesa na dwa e de koye okay it is say ya social engineer no me ba no so ye yare sebe so ba na ye yare fo nya yare fo pe wa de obegina de me ka se ko on shan ba hu hia on do fa ma de embre me no de bra wa obetimi ahwe ne de e de adwuma na ye ma se me nya adwuma enti o de akra wo san yare beto so a wo be se da akwa hwe no na se ko on sa me ba ne yare 87.9 o se ne yare ko pem sa ne ho beto no ansa waje no ebi o ansa na o de ma de abrem sana na me ewo mtiba ma e se hu yo no fama de embrem obetumi ahwe no o fama de mpema de sa o fama de embrem onya adwuma mensu na bra wadafo Patrick e de ne bra wo no o ka sa wo mpe but ade achi ya Alhaji ye shopping top provisions de bra wo no wadwene sesai na wo se wo mpo but because na tattoo one when ya de wo kai but ade achi ye no de ade a wo ye di kulu ma no and wo so provisions Akoma FM 87.9 Kumasi and the fear wo to behind the fear catcher will say abrantie ye nipa fa abrantie de me hu de di me na wofo ne bone pa ho o de me hu de ase me na wofo na bla o de amabla bo se wo ne wo ma de da so ma bla bo ense me na wofo kwa me hu yo mahi enso obi kwa hu me kwa mu ni me ni agro biem ni nyina wo hu ntia mensu ho de enye wasam wo na afofo na ape wo mu su nim se o madam for ne ho ene wo madam for boy wo mo so abie mu ama wo mo no madie se wasai wo no so ayi wo mo gudu wo mo so fa wo mo de ene brebri ya da wo afa Kumasi
eni brebere eda wo afa so oye provisions ne bre wo no wo mu nsa ne nsem wo bi nti wo mo nso beje de wo manya na wo manya no wo mo mfa 3p garlic mixture 3p ya de one garlic na ye kama ye natural minerals bibia ewo mu kama nti edura ya fa sigya so na ya fa so anka ye 3p ma wonsa enka bi wo mbeba be tietie mu kama e dia ma Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo fie no ho enu ti Dr. Mafo se bomode na ebra na sese emiye fro boni ni Akoma FM 87.9 Kumasi wo na so akura no entimi nante a Dr. Mafo se bro obaye wo ba na duro emriti a wabi mo obesori anante emu adwedwe nyina abawieye atonsu esre so ate bisa abase Dr. Mafo award doctor ehon wote frɛ no ebo na dwuma frɛ 0244 411099 0244 411099 ebo no miensa pepepa ye be pagya yemu na agodie mu akonfo nei omo de yen Kumasi Sports Stadium na Ghana Black Stars versus Angola na say ya the commentary no Akoma FM 87.9 Kumasi Palancas Negras me pacho Palancas Negras ma me yanko within pacho me de salamatu sara ufi na bae pacho me fira aguna jamase ewie pacho ewie die mkoye adwuma wo Eastern region ifre kuro bi abrem mkoye na mkochi abema bi na oso opeme na mse mate oso ba ware me imene ne wo hwa na meye adwuma na wo se ye adwuma na lockdown ne baaye no Akoma FM 87.9 na adwuma ne nkoso na ye aduane adwuma nti ye mbre kakra ne ye nko na yare na no brasia no ya start na mse yo na mse ade me bo bra ma na say mi ko mi krom na o se da bi ma me nko min na madam bi so ntina me ko ho na o se sa ade me nko tena madam fo ne ho no na se madam na madam fo no so ntina me ko kuro no so ntima nko tena madam fo ne ho no timi ko tena madam fo ne ho no ano pa bi na bra me chop money timi tena ho 2 weeks Osimi madam so ni bre ya ye ni abre oba haida ya mame na wa mama sika ye wo konkonse ni dodo timi kwata madam fo no ho no no dey bia na wa me chop money 10 cedi ye be man ye friend ni say dey hu dey obi nkoma wo die ye friend baba adongo ba ukoshia baba adongo wen Eastern region abrem okay timi kwata madam fo no ho no mitna wa 2 weeks wa mfa ono adan na wa han mame sika nso so de mama adwuma nso wa mfa mame na mka ne say matna 2 weeks ma chenti me ko me krom ti se wonya sika na wa frame na baba abaji ana so betim dia sande me so na ma fa na ma Kumasi na dia baba Akoma FM 87.9 Kumasi ka na me ba enti me ba no frame me so me frew ti me frame na wa ne mame aka so o sara de me pe no me ware no me ba fie mame si yo enti e wo mu na wo frɛ me na aka cha me so pesa me ba besra wa abrim ana me say me dia wo pesa me ba dia na yise me ka cha me ma me ti ase dia na ma ba na wo sa de ofa phone ma ma me na me mbo ma me amane ansa me de phone ma no ne ma me di nkomo no so sara de me pe me ware no enti ma ne mra oba me ma ne sika na o de ba na oba ba ye adwuma na ma me si yo na o send me rore fe ana me call ti ka akra me fo ya kwa na me say ne ka enti me ko duru ye no I'm see na no bojina kanos 87.9 me yera breme ana fa na yi ma no ni sika ma no na me ameka na odi afa na ba difa ne lorry fare ne ma no na odi lorry fare no esa ma me no odi fa me tina moto so to odi me kwa na musansa na odi me kwa he no se odi me de ko madam fu bi fie na me na wadam fu fie die ana odi me ko wadam fu se de me nya ware ontimi fa wo nko me fie baba dongo se de yin o ware mi nto fa me nko ni fie ontumi onya ware o ontumi fa wo nko ni fie but onya ware wo no obetumi de wakọ na danfo fie akọ bua ya ase egum won na won so ti ase se baba dongo ampa wo ware me enti fa me ko wadanfo fie na ko wo me e wotimi san e kwan no so wa mintimi nsan ma na ade so asa enti manka me yedi no aja okoje dan ba ko ma me ti mi di 3 days no beda ho ba ko pe 3
3 days no na mkacha ne say me dem pese me san ko ne say obey de na o say sika bia ne huntimi 50 cedis enye loro fair enko machi na o pesika bi o de be sende me eye me ya pa ne me suiye man ka hwe na me fo me ka na me baaye me nim se sa ye sa no nyinsan aba na ya me yare no fe ti me ho na be she me me pa ma men kan message bi ma sisi awai we me abranti a wo send this message we me no want to kwapa muntie message ma wati was a good afternoon mommy please I need the woman's number or ka first story no. I'm Sami from Winneba. I like her and I want her to have change of environment. You good. The lady and watch him said the lady who is funding her son. Okay. Thank you, mommy. I will be very happy. Thank you. And find her a work to do to move on in life. Thank you. Maybe he said find her a work, you know. Wo ba be pe no. Na me pe djuma ma. The patrol na wo pa wo de be pe no no. E so fa so ne de hene. Minim say wo ba be pe na be sesan in life. Wo be pay djuma de ama no no wan ye na wo se san in life a wo mo pe no ba ka che me se me pay djuma ma no me da se tu aso ma me da se sa me tu aso me pa chonti me ka sa me sa aba no no o se sika ni ne ho o pe bosia bi de ama me ntimi me nko 50 cedis wode ba me ye loro fe ba ento pe bosia e de asende me na me de akwa ye adwuma no ana me si yo na me fo me ka na me ba ye me friend na sika no wan fans ende me sa me ba so nyinsen ohonom te nyinsen no ya me yare no fe sa 87.9 Kumasi ye di check ayi bi nyinsen bi na me check ye na ye nyinsen na me so de bi me ko hospital akwa akohwe me ko ayo mutwa me sika no mo se 4 months aye bema ana me se you mate ene sa de me frɛ bema na bona mane me frɛ no so aye wo pe na me so mo se na wo bema so bema kwa na me pe ana ne kasa muso ada me kokodu ko no so no wode me kodu fie edem no kwata me se wo be mama me aka mani baje pa me pe be ma ana me se mate kese na danfo ni fie wode anadwo no na dem ho ye modea ena mo danfo no tukoda hene ye fie kese na wo ma ne dan ba ko danfo fie 87.9 Kumasi fie because onye ho ade but onye ho ade a wo betumi ne wada but the fie de onko enti me ba afia na me friend na ka chen say ma kwa kwatwa scan no mo se menyem 4 months enti wonyem 4 months da wan kan chen fina ka kire me na mo se me kura me na menim eya me yare da bia na me yem ya me ya menim se eye nyinsen eye me pe mo se me wo be mo se me kura be ma na me pe na o Sunday me 100 cedis na me de ko bi ko ya insurance na ka 50 cedis na mka jete scan enso ma ye bibia wie ba ka sembe ko hospital Akoma FM 87.9 ana me ko enti o ka dan ono sa de me fa fu mama woni mama nkasa de fu mama kwa je mama se mama pe bosia mama na me fa so ko hospital no na odis obetwa mama ka na mama so ya obe ne de me ho na monye me yie pa kwasi wo fa pe bosia ana mama dis scan mama titambia me friend na diska wo mama hokọ metwa wo mama ka wade sa na mediawo wanto hwi ya mama me chop mo na mama me hwi wo sa me wo ye me sister kunu na be yi me hospital mu ho me ka ye boy bibia ye ka ye friend na ode ne ochina ene ochina ana ya so no ye Akoma FM 87.9 Kumasi ni mo sa no da bia na papa na me de toka me sa me wo fi ya be ma na me ne wo ye ni so obetwa odwan esesa moja no o be ma so oni ho oni o maaye obi ani mu no ma me ni papa ni mu no to me kwotena obi fie na me wo ye esi ameti obi nchen na ya na maame aba so woni be ma ewo na onye ho ade a untimi enwo wo papa fie se wo be wo ho age se be ma ne betwa dwan no ye den no se sa moja na munim sa mo kromu amamre we nyina chi enso moda so a ye de ni se moye wa bra wo so nim sa wo to papa fie Akoma FM 87.9 Kumasi wo so to papa fie se papa me fifie me ti baby na maame be hwe me maame so ni sika ewo no ho ode ne kakakra nyina ni nyina hye se kwa de be ti fie be di kura bi ni ho akwa no ya hye kura sika de be to aduama no ko ne aduane obedie hwi de ni hwi bi am sika ni nyina ya basa ye nya bi kura mfanto aduane ni se me ble ti me da me ka cha ne se maame ka kire hwan bodi din na ka kire no baba odongo me de me ka kira wo ni se wa na o ka kire me maame se
Tambia o ma mi sika mfa nko hospital onye bibia na ubetwi aka no esi aka no so da ho ye twi maame na na betwi aka na hwe me na menka asa ba wale me wo so wo yere baba dongo sise se wo yere o so wo yere me af ohun wechi na okọ ware ya na wo ware dada na menyimu ye se me frɛ na ka che me se me so frɛ no wo yere wonyimu ya no me pa twan o frɛ na o se de en o se me so frɛ no wo yere enu ti no afọ wan kɔ ni fie no na what to kwanye free wo free hene na kɔ hene agona ho na me kɔ abrem e na akɔ abrem no waka kyerɛ sɛ ma me fa nkɔ dem down for them because me nya ho ade ntimi fa nkɔ fie sɛ ne dem ho ndi oba waye ne ho ade e na sɛbe otumi ne da e wo ho Akoma FM 87.9 ti no afa wankɔ no but wadwena amɔ e na so pere so ne kɔ da na down for fie wanfo nkɔ rewura hotel ne ne ma akeka o se ho ye guest house o se down for fie ho ne ye guest house ano ka kyerɛ enti wo kɔ hɔ ba ko pɛ no a odi na sɛ wɔ hɔ me di 3 days wo kɔ di 3 wo boa ho sɛ wo kɔ di 3 days deɛ ya enti 3 days na wo free hɔ ba ye no ɛkyire bosome 9 ɛna abɛhunu sɛ wonyem na wonyem na wo ka kyerɛ baba no one doubt when misa question because we free me one by one kan ganche me bosome 9 yɛti wo so wonyem wan ka hwe me ka kyerɛ no so wɛyɛ me pɛ na me so mo se bɛma so me kɔ no na me pɛ enti akyerɛ ya me pressure so mo me sika mfa nkɔ hospital mo me sika nye we no na o se me kura me ha na adwene dodo ohun ni ntam anko ba mama kɔ yi agu sa na o ka kyerɛ o se me hu ni ntam ka kyerɛ na anko ba mama kɔ yi agu nko ma me ngo na me ha na adwene wo so kura wo ma me hwe wo ma me sika na anyo no ka kyerɛ wo se o pɛ bɛma no o pɛ ba no ba twan me ano ka kyerɛ ɛna afia wo ka kyerɛ so mo ska kɔ hospital ni ade no ka kyerɛ wo se wo hu ni ntam a kɔ ma wo kɔ yi gu afia so ahunu mɛma ntrekese uko da na danfo ne guest house for 3 days no da 87.9 Kumasi da me nchen 1 day pe good hello yes baba dongo yes baba apom te say wako ya da Kristo ase me pacho wo ne salamatu so ni salamatu okay say woni ne ba no akura ne ho te say pata hani me pacho Maa Akos ni woni salamatu ba no ne ho te say Akos wakasa fi me ka se fi Kumasi woni salamatu ba no akura ne ho te say Kumasi bibani what in can say from na ni sama Briban no fair wa winya sika ma no Briban na offer wa winya sika ma no baba dongo hello baba adongo me say what we wanya say Akoma FM 3 months and I say 2 months okay na okowo ye no enwo ka wo na wutua ye me say me ka se wa ba ha me say okowo ye no hospital ka wo na wutua babi adan na be ma wo no why na tua ye why na tua hospital ka no se wo yere and wakɔ wɔ hospital eti wɔsɛn ka wo na wokɔ yi no eti hwan na tua kama ye yi no baba dongo me no na di komo no sa fra baba dongo mame sai fra baba adongo efa mame baba dongo na da TV ni so me sa de we na mame bufuo no wono na da TV ni so no aden na mema ba sabie so sabie nyado ebinom enyo munya mo adwamanfo nya me betua bika akua brema me mema ba mo adwaman yasamoma adwaman asamoma na wonu woda wa se condom sister se bia wa se condom ntie bia akra no osusu se nya ne dia like seriously what's your condom safe baba dongo catch you and say oh be mama Obesha condom what's your condom
oka se wo pe be ma de on hye condom se won de wonye mo ye no oka kire no no eno ose nya hwe manyi ma ne ngo ho na me kra me pe ba eno ose ko hwe ko check in ose be ma no ose be ma kra na me pe what is this o wie so no ofre no ose me wo yere na wonim se wo yere baba do ofre wa wo se me wo yere susu frɛ me na wo yere ha mu anso enti ya fra wa se wo di ya fra o fatum no wo ba baba dongo Yes. me pacho ye frɛ me Maa Akos me ye adwuma wa Akoma FM Onua TV ena salama tudi abetu yanimu se wonne no awo won hwa koda no eye no kore Me za kola no. baba dongo me se eye no kore Masa kama ya na me yar da me yar ina ma want to kan. baba dongo me pacho wanyi se ye no sika se na wode man so on fa ko hospital Sofre baba dongo mami biem na wo yare na wo yare a wo ka kire no Sofre baba dongo mami biem chese wo frɛ baba dongo sesi anka won kan cho so yare he baba dongo ashena no so na chicha baba dongo baba dongo na wo yes ade no ade asem na aka ni sa what do you mean what do you mean ade ba no Adongo enyan kwala sa o Adongo Islam som enkyerem kwase asem ya wudi o se wada da obi eni da ko gira be wo yere wo so wo yere baba dongo wo ya no wa yere na da TV no so no wa wo sha wo bia mun kan kira ne yere se wa konyim obi wo hwa no Adongo Islam som nkyere jimi sem ya wo ye yo enkankan ene ya Ramadan ene ya chiriwia bre enti Adongo wo ya chiriwia no wa chiriwia mu hwede wa ya obi na ya wo chese se me nko oba ha yen obai me ka aka bi no wa na wo to pi ye ni ma ni sika wa ha akuya ena yiyi nko na ne ma se wa yin ko akra yi be akra ni na yi ma no amanfo yi be akra ne nya bosumi mienu oda ne nam sabre ko waso hye dem Adongo jimi nu na su enyansa ade ne pedifo aba mumu ho na obi a won na Adongo TV su bia won kan kire ne se ba bi o bi ebe yire pie na omra me hye akwada no o metua ka fisa wo yire etu oba ya no wo de ne koda ba bi adamfo ho guest house chese we nyina wo sori a wo se wo ye kramo na wo ye se chese wo nya ne ho de ntu fa ne nkofie na ne guest house no betimi akoda ho no akwa nyim no wo wia o ka kire ne se ai wo ko tetenten ne na kwa wo wia wa ka kire ne se wo peba o ye be ma de anu na wo pe wo ntua ka preba wo nya hwe wo ho Adongo 87.9 tajimi wa Adongo na fofo nka kire ne se ade no okoye ye no eso aduaba no aba enu to omra no omra metua ka omra no mehwe akwala no se se akwala busu mienu won hye he aduane kura o di kura ye din ama ne maame ada na wo ye ne sa wo ye aye din ama ne maame ye sra no Adongo wo ye dipa se wo nua ba no obi di we ye no a se de wo krabosum ka de aba ba kwa ko budi pakoro no hwa ne bra be ye wasede se wo ye bema be ye wasede se wo ye bema fi se wo nua ba no obi di we di na nim se Islam mema ka de abor kwa ko ye boy no ka bu nua ba ko ade amode be ye no hwe be odo obi bema obi baba agira akola ke jo be wi se onum hwe sofa ho sofa ye be sra Islam som enkyere sa na we na body sakwa na nima tu so ewudi ni papa obeye ni pa body for first class ni pa body for papa na mo mana afia fanya mo ofui bia ba na wo bia wa ha mama no ofui bia ba no chese me ko ba bi na me ko hu no ya baba Adongo Akoma FM 87.9 so ho etima yan tu mani bifu yes wasa akate no wo de kasa so yan tu mano fo wakọ ba bi wo bia be hia wo se wo pew
Yeah, hello. I'm from Milan. I'll be in Contour and Macora from my boy. What am I? Hello? Yes, Mr. What am I? Dear, now worker. How the Mama to me? Okay, my mobile money number. Send this because says, "See, I'm some papa. Why you ready? So better no." How the you phone to the family manifest? I'm a friend. You miss a man. Baba, don't go any one girl. I'm sure you're phone to the family manifest. The number is send them. Now you're trying to when you met. You're in that how compliment you come up about send this kind of man. Yes, the one can man on next. Yes, I saw more papa. Ube feeling and keke. Material. Me say beside you, what's the saying? What's my time? Okay. Yeah, oh, mammy, so catch your mammy to so Uncle Bob was here. Now, I bet you. I don't need no more. Ever say, yes, I will manage your saying because we need so much. I wouldn't amount. It's who manage your saying. One friend, you. Mammy, would you back catch her no? Back up or see, I would you channel. No one to ya. Mammy, me pay more beer, me booby beer, muso, mammy. Mammy, would you bossy are saying 30 million? Would you in the sense a year 30 million? Men pay how? Says, name is sick and Yakodia, ye Quaduma. Come on, G, and not what I'm saying. A bassan, and one and you did Quadeba until any idea. A bosom says sick and 3,000. Bosom. What was right? So will be so with Sicano. And so bosom says, will be so with Sicano, maybe I want the man. And can could do 30 million. And now Baba don't go me boy. One cast, I mean, cast out from some common cast, I interested in Cobo. Any extra bro. Hospital. I'm a coach of insurance. 50 is in the car. I'm not sitting for a mammy. I'm on purpose, mammy. I'm in Franco, not the mammy. What the mammy? The time be a froze. Oh, cut your man on mount. The young I'm a chianic. Baba, don't wait. So, one castle of Quadrasia, and you piano. Now we'll send this to Kaba. Yeah, what the best one now. Madam, yeah, we have a fool to tell them I order me poor. Why? Baba don't go now with me. And son, I be panel. But I was saying, what's walk past Mama? Ababa one and a bed didn't hold that home so. And now when I say ne pe, a man a bow, catch a Baba don't go. But if I know man is saying, there be Ukas walk past Mother to so to say, Ababa one and a false on the self on you. It would be person who will say, what I was saying the pair, and all on a say, will pay. Baba Sunday, Safran BM Nakasan, see a channel. Ye Jisicano, ye 2,000, says here on Sunday and you may. And son, your water, you shall craft a fair fabia. Ne banso hofe, Nini Trim, you go, Abusumim, you know,
Akoma FM 87.9. Akuya na chese ya na wontini ya mabiasi o wo busa se sika no mfa sika ni bia ma sika se so na wo Sunday was me Sunday me sister say na what this Sunday was sister was my kwa fast mama me hu na ye ka 3000 wanyem oba 9 months amana wo 2 months na ye ka 3000 enyefo awudiri mirika ba be ka sese na wo to de na ma no aha na oba ye ya ne anyem no aha na oba ne yi ni mama no ya ni anyem no baba dongwe wutiri wo fifire na ye ka ho bi wajaya ma ye na ye ka so bo ka mu sabe na wani aye se no na obi jira wo jan no obi jira wo jan na wa be ka che se omo ka se 30 million ase ma ansani usika ne bi wo sendi usika na nka se wo ka bia me send 1000 one send ana me send ko si ne sister so na me send sika wa send ko si wunua ba so say eno so so wontumi nka sika koro awo eno no so akɔfa asema ma ne ho ani asem de was wa pa obi ansuma baba dongo obi ansuma 30 million de manko yente so ne ente so kyena sese wo tuama wo mo ya di bi kura beka ho ya di bi ka ho ama no wasamba na wo kai ye ne ne nyam ye na wo ba me atoto ne ho ne ma de ama no asa me asa ewie na bia ne ye se be ma ne bi wo ka se da form ya suma wo na ye Yesu pi bi se na Yesu pi ni ya be he no oba na fu echu form se de wo si sugu na aya asam goto wo fra no o ba nyo na abehia no esa ni sika esa ka ekotu aka obi ansuma wo baba obi ansuma sika no ye sister ye twa no discuss so ya kasi ye de ye uchu mutanya ye nti ma honye ha never Sunday ne ya baje ma ukosha baba dongo na ni boy Pacho Debbie ese wala mama baba wanya mfie be say 30 something. And I also was saying something. Oh, 30 years. 30 years. Also, Maa Akos, this girl, okay, deserves slap pa. UK, will be in Wasasa. Waterfalls Drilling Enterprise was here, Superman, Kwama Waterfalls into Unsun and when we are. And for Emma, what's your fear? Now we pay. You have no percent tap, no. If we hear Waterfalls Drilling Enterprise, you won't feed ye expert. Na ye tu unsuo e de ma baro new site ye na ye bia ba clinic e na wa brensan kromo fra Waterfalls e was 0246 265707 0246265707 na Waterfalls Drilling Enterprise into unsuo no enfa amount eye danke ba complex limited danke was me catch say eye prostate yade awo hypertension diabetes Obema ni timi sorry yemu ayemre enemu sanya de enumu nka anapokra typhoid fever hepatitis B and stroke and yes haya de amabobo so yi se wo pani obetu ase dama wa dank Herbal Complex Limited tutumika mana moto nefa wani actually it's the same ye free health screening where ye free screening 23rd day ye ne de yakosi April 1st April a free house screening yanyo kapra tokro dem brana yade ama bobo soyi yemfa fidie fa nipadua mu hwe wo bia ye besa yade de ama ho free ube hu Herbal Complex Limited okumase pechi number 2 ye ben City Life Hybrid School no for ye was 0244 017556 0244 017556 quick credit se wa mabosia gawuta ganama fabi ko bia dwuma fabi cheche wa dwuma mu fabi ko sort emergency asem no awanya ne sese na bibia nya kama de we here an Ghana card for quick credit I was 0302 200390 0302 200390 kowa mesha kowa mesha babua wo papa ama eneyi chese enkwamo na woni padua ni mu akutia yade no wo mo ho ayeden obekura AK47 basa yade bia ba di padua ni mu ubo so ne nesi agen yade na we na wono na ekro obi bia da ehia kowa mesha wo kemkos na wo pebia for 0244 7266
0244 7266 11 and crying for 0249 756 133 0249 756 133 Kumasi 0249 771 461 0249 771 461 Kowa Mesha Edupano no Yentra Yahomra near Kamusa Bonom Yansa Pepe Yabeko Aye Baba Yarago Bramaso Aye Ghana Black Stars NFA Angola Aye Palancas Negras Obobo ewo Russia it wo ye pa man to kan no oye odeme no ma boy ni boy ni frame me Arabian man pacho emu wono na covid ni ba ya me hu sama fa yefunu eti edi covid ni na nsamenyam na me dem ba abranti amane no semenwo abacho me mi so ni ma ni papa 87.9 na ewo no esenti mi tu kwata akron no kwapra bacho abranti iba efie ho no ba efie ho no obeche mpra ofie ni fie raba be ma na wa no nyem no me bacho oni sasa nkwa na ma wo sa me nyem ma me ko no no ne ge ne chempna ge ne su ko school no ko fa yefunu so ono so enya kunu se fie ne ba ene ge ono so so ba ya obisa me ge na sam sa wo ko school na wakwo na wanya kunu no o se ja kwa dem ana ko fa abaya no obacho me hu ya me ko bo me hu ya me ko bo fie amane if you want to catch him, Emma me who said, "Beman is so a banana." Akoma FM 87.9. Me wale Emma Bibli. Se mama di yaw e ka chefe and says Anet said ya. Offer me dan sika mami. Ma I dan sika no so kra o de mam create me hadan. Se me start for Beman so catch and says, "You be no fear ne dia." On pe dan Emma me. I mean 250 because me perception bi. Asem bi abeba na bi e dia bebo me din wo. Abente na mfi mo ka chem say me mebo asesa. Ane na mo abontene se mo pacho ma mi yi me no me fiwa no me edi me balance squad ma na 11 million so ma 10 million me genesa na me frɛ me papa nwa baako friend da kolen sa friend e fia na me ma me emote no me fa se me na ye de to no ni fie ena ma me mo se no mo te won to mo free mu no e sa aka me nwa mo so ofie ho no etim pacho me ko ofie ho e ma chese abranse ni ntwe ni kura mehwe me ni akora no o fi me ni akora no se ma me ni ye me ya ti bu na minim wa no ma ba ho no ma be se aduane e bi a wo na minim wa no ma ba no ma be se eska se me peska to aduane ama me ba ti me na da bi de akoi di ano oden cause de enye de bia na be se obi obenya bia ma eti de bia no pa me wo wa na obi frɛ me bo mama ne ese me nua odi machi 87.9 eni abranse na me ne wo ye no eso nyem wu nua me pa chai wu nua wodi wachi me pa chai me chi ba mienu ma me ba ko papa ba ko woni abranche na wu ne na wo no alhaji no ampa chai enyem hey satam na sumo na ma obi so sabo ma ne se abranche na bebie sport e wo bleman show me we first sport ni di visa ese ma me ko sport one me ko ye ena ma abronsan so waje abonsabe miensa na wabubu na waka abom ena odi aye enye sport kwa ye club Akoma FM 87.9 ena ti wo ye me ne me bai sei ade nse se o ye me sa me ko yesuso sa me nyim no na me ti kwa pra ne yini ne eko me ko ne wo ewo satam no o te yi wonom o se kwadwo ho no onya ntum firi ho se me ko no sa me ko no aye be fie no ge obi ewo kronom kwapra wo to aduane wo ho ongo so aduane ba akopɛ ge no so sa ge na sa wo ne tie ai se ge no ene o ma o ge ne se ge ne no aduane wo ne crab ho ofi ufie wura ba ne so edi akɔ wunu ya wodi wachie so ma o sakwa ko fa madam fo me wu yo be hwe me ka me hwe no madam fo me wu yo be hwe mo sakwa fa wo no ema me go kan kra ma madam fo ne ma me kwa me chete madam fo ne ma me se me hu na me de buo be bo no ema me no ne na asole fo ko ye case me echi me tu mo kro police station me de mu 3 days ma me ne ba ho me ka chere ma me ne se be ma ndo de ye me no eno bi do be ne ba ma me ka chere me se be ma na kra ne ma ni sika so onchi me ntu ni nyina na oni wunya ye me pa cho no me fa se o fi me ni akra ba o mie na no kan chere me se bi oni wajai ba o fi me ni akra no ti ma me ti so woni me nua na nyem no na me se na so woni pa ba ko madam fo be hwa me a oni na kwa akwanyem
me nya so so ma me ba ko papa 87.9 Kumasi me di so wo se madam funu anum asem wo se me ma me adam funu obedware me ba no e fe ma me ne ma atawia ma me ne wo krono market na chi won me so ko enju school mo na was spend 3 days no obeda won chen da koro wa mabie mu wo bisa ho sadai ana wo bisa no Akoma FM 87.9 Kumasi and na wo mpe no well you busy it mean me say adwuma ni nti na bia wonya kwan emba sister mama why you no swakakra o because bema wo do se besra no 3 days ukoye first day no ba ho no 2 days naka enti wo ba no why na beja kwan pacho wono wa na beja me kwan tama wo ba na wo friend no say wo say back to mama e ho no de wo nya daje e beja kwan pacho adwuma be no wo ye enti wo ye busy we station master ana was I excavator Akoma FM 87.9 so was I excavator ho adwuma na o say ono na kan but when hunu enti ade papa be pa na wo ne baba dongo etena ye otumi ye boa wo abrabo emu wanya hwia ma me ba de o kan ye ntia ma me di na chi no na o se o ma misika na ma de aye adwuma o diska ne ma pa cho de bi be ma so be ma wuska ama de aye adwuma aden na wa ma na fasika na ma wo amu afa akwa ye adwuma asa na sabe wa due ho e de ama no we free wo kra ensemble back to ma me ho no sika sen wo di ja wo kwan 50 cedis seriously Akoma FM me 87.9 emana abanu se ma bre niamo pa na mema no omode yemo no be ma se wo pew obema oska ye adwuma wonso unim sa wo ye oba bre for wo peska ye adwuma nti won first ka ne ma wa na wo bie wa ha mu de ama no se woni na wodi wie na anya ne da wodi wie na anya ne ye wo pa obesi da di sika na ma wo wo oba wa woda pacho ma baba ko wodi wie na anya o papa we o no o papa o no pacho o reno ana one o papa na tie akwan no papa na tie enti ha wo tie de wo nkwa na wo ho me ne ma me na tie o ma me ye adwuma ben o ye kuani o sa to kwaduhia kodwa ekodwa aden na wo no ma me se kua no kra na wuntumi nya kwadu no a wo toshe no wadi kodwa na aden na wo ne nya sa business no pacho eno e bi na me ye na sika na wo msam no be ye basa ana ma me de ko hokọ ye adwuma no mudue mo hombo me kra ne ma ya mi hu na se me kra me nka che mu bi mudue mo hombo science ni nyina da ho a wo hu ne fenchem wo ko ya wo sma ko bie mu dia ma adongo woni Akoma FM 87.9 ko wa ma fo wan pieda odi wo pieda wodi wo nante da wodi wo kire da kopim so wo na wo ma me no wo papa mpo nim enipa no a wo ne wo ya no nanim bepem ne enye ne picture wo ma me wo baba adongo da wo papa ehu ne da ye mo pa na munya no ye tumu fo mo ntie de bia no mo show but mo fentu mo hofo mo share program ne pa but obi kan de no na mo sere na mo di natem ba se mo be fa ba bia free mu e de abo mo brade no it would pakro program na mo share na wo sere ye no wo be sa kwa ko face the same na sa dia ba be si ha ni e kasabre be ma se menye ho ade mitumi fa nko mi fie wo bu animuti akra in the first place wa mo hu say you are nothing wonye ho ade nti ba bi opebi obetimi afaw nti wo ka asa na wo so matiase wonye ho ade de obetimi awura tokronim ni nyina wa anwene ho mate ese ye beju sika ma wo ye behwe se baba adongo behwe akora no de ama wo se de wo pa no no ana bibi o hobiem pacho debi ni aka wa na adisi we Akoma FM 87.9 Kumasi ya ka na adisi we 2 months akora na obo wachi na ade ne nam na mframa de na ho ena ho tweme na masibia Jala Travel and Tour recruit the Bredian recruitment agency the dey aka ho ama won Akuafo nkudi mai ni kuro confusion no kra ni kuro mu nti wanya be ma bia o wo benya
wo benya me ya obo ya me wanwo benya enti mu kuro mu ho nyina nti mu nya ba ma wo ho nti wane nam ho saa wo bi fra wa wetimi atupa e de free yadru ayi woda we de nya wodo papa wei e de minim sa ba dongo wura to kuro ni mu no wampa nani anje ho wanu anu wango biem we na chese na se we de onu we obetumi akokwa nsa na no pa wa kwa na bibi ye dedi we na meka no e bia ye musa na bia na oba no abedi no we na chese wo se oba ho 2 days na kan when si wo ko ja na kwan no difference and yes wo ma no ntina me ba me hu dia me ko en wo be ja na kwan ma 50 3 days 50 this then na just one round the other 3 days alo wo so oba mo na aduane adi na ono me de no ye mo say 30 years de na wo twam saa de ko oba nko obeka na so ne na nyema wo awie nti de na wo nka se nyema wo awie oba ba ko Jalai traveling to us to crying ofa won't crying na baby apeso ko bia no na chese what do ko nanka don go na nyaye in Canada na say USA e wona wadu ba ko baby a wo peso ko bia enti se wada Jalai traveling tour akwantu de fa kwadan wonum Kumasi stress high tension na enkra is legon for 0249 198 615 Richmond Herbal Center Equiafon Kuni Equiafon Sam na dia ba no Equiafon Sam na Federal Fiber Bename na mani sansa ba ko ficha wati ya udware wia na honam wo hene be ma wa ye mre tumi mu adwuma won paso me ma no mopiafo wodi Equiafon Sam na Federal e be ye wonders wo sisie ni nipadua ni mu Equiafon ko so wodi sansa honam ya hututuo ni na ebe from mu ye adwuma de mo be wie ni mo abre tai wo fie Tyler teme ba mebra Equiafon ku wabre na fe wodi asasa sam do ranko Herbal Center ke o sam ko Herbal Center blessed eba wonu nyina wo ke wo Jeff eba o manka simple na esapon fi ko eba konongo 0249 186845 0249 186845 Akoma FM 87.9 Kumasi. Why your spiritual doctor and unti hunhuma wade blood covenant and apokraso will be a Jehosika 1% obetua diama wo eduabo fabra bedan nana yebi ya wontu to ase e ma faka e wadum fakwa fijase onso nyame adum no apie fijase a wo so kwa aguna sama besi yebi junction frɛ 0243 134535 0243 134535 nana kwa akwaba yana evangelist akwaba nanaire akwaba ene ye nikipiza Pizarro Nikita any brother Pizarro na me pacho so birthday we na montomo birthday we pacho mami asanwansa Mike Jackson Pizarro Facebook Pizarro would delay me Pizarro Pizarro neba and pizza Akoma FM 87.9 happy Pizarro Pizarro happy na o nhira wo no yere no ma amen me ma mo nsa no adwuma nkoso amen wo mo bu afoforo ewade ma no nya nhira amen o ma wo kwatenten de obedi ache amen o so abu afoforo ewade nhira amen Pizarro this year the one fast salam to Pizarro one fast salam to so na chese omo ye omo ade bia na ye me fe kwa wa ye te se jeje ene na yere aja ba from Fanta ade bi o be ye bia omo ka ko Niki pizza
unya pizza ro ho eno ano no mo na me shira mo pa ma birthday for Akoma ye nua Frank Akoma FM okay Frank ono so odi na woda pa ha yakopon shira na o ma na woda papa eni shira na birthday for so koma na nina tini